wezokurhatsha kwa-SABC e-Auckland Park siphekwe etafuleni yendaba zesiNdebele nanzi ezithujileyo. Asikwazi nokuthina, siyazi mama siyenze njalo into ibuhlungu kakhulu. Akukomi inyembezi emehlweni esitshabeni seSouth Africa ngokubulawa kwaka-Olurato Mongale. Sekutholakele esinye isidumbu somntazinyana weminyaka eli-18 obudala siqwini. Just to be here and to eventually, get started means that we're a day closer to justice, to truth. Ithome ngobutsha inkundla elalele iphenyo ngokubulawa kwabatshotshozeleli ababilisana nombuso webandlululo i-Craddock 4 ekhotho ephakemeko eMpumalanga Kapa eGqeberha. Not the first incident, so now our members are calling for the MEC and also the HOD of the department to come and ensure that there is an upgrade of security measures. Inlelesi zingenela amanesi esibhedlela seBabathoni zifuna amanesi alisa konke ajeje abantu bazo abalimeleko njeke abasebenzi bayachakala bathi abakavikeleki emsebenzini. Kuvuleka iveke siyalochisa emakhaya ngemakhaya sibawani samkele sele sifikile nendaba zesiNdebele zika-5 ku-SABC 1 Kibuthulani Bongwe akwande. Yeraga ikambiso yephenyo elivulwe ngobutsha lokubulawa kwabatshotshozeleli ababilisana nombuso webandlululo i-Craddock 4 ekhotho ephakemeko eMpumalanga Kapa eGqeberha. Pheze minyaka ema-40 abatshotshozeleli laba babulawa batsho amapholisa webandlululo nguMetus Goniwe, uFort Calatha, uSicelo Mhlawuli noSiparo Mkhondo. Leli liphenyo lesithathu lango-1985 elenziwako lokubulawa ngesihlungu kukaMatthew Goniwe, uFort Calatha, uSicelo Mhlawuli kunye noSiparo Mkhonto. Iphenyo lokuthoma lenziwa ngesikhathi sombuso webandlululo, lesibili lenziwa ngo-1993, kodwana womabili amaphenyo la akhanga afumane umuntu ozoziphendulela. Phambilini kulomnyaka imndeni yahlanganyela nabanye abantu abaphezu kwe-10 ebebafuna ukuvulela umbuso icala endabeni le. Basola umbuso ngokubhalelwa ukuphenya nokutshutshisa amacala enzeka ngesikhathi sombuso webandlululo okulandela ikomishini yezokubuyisana nokulibalela. Well, I think we're all feeling quite relieved, Kim, that we are able to be here today. We were here in September last year, and obviously the matter was then postponed for 9 months, but we're very pleased to have been able to come back to court today and for the inquest to eventually start. Umnyango wezobulungiswa uthi akhange kube nemizamo yangabomi embusweni yokuriyadisa ubulungiswa. Ukubayi uthi umbuso usekela amaphenyo ahlukeneko nokutshutshisa kwawo eminyakeni eyadlulako. Kanti ikomishini ofisini kaMengameli izokuthatha isiqundo ukufumana ukuthi ngakhani kube khona ukuriyadisa kwangabomu okwenziwe basebenzi bombuso. Ikhotho yokuvakatshela emakhaya wabatshotshozeleli ababulawa kaba kunye nendawo yesikhumbuzo yabomakekere bomzabalazo iGarden of Remembrance kunye neCraddock 4. Indaba elandelako inemniningwana elumelako sibawa benhliziyo ezibuthakathaka batshetshisise. Umphakathi weDurban Deep ehlakhwini yeJohannesburg usathole imkhono ehloko ngokutholakala kwesidumbu esiqikiweko somntazinyana weminyaka eli-18 obudala. Isidumbu sika-Likhona Force sitholwe umuntu obekazidlulela ngendlela emangweni ngoSondo. Umphakathi umatshele epolice station ngemva kwamalanga amabili kutholakale isidumbu sakhe. Uyokubawa amapholisa ukuthi aqinise isandla ekulusaneni nesibalo esiphezulu sobulelesi endaweni le. Likhona Force ubikwe ukunyamalala ngomgqibelo kwathi ngelanga elilandela kwisidumbu sakhe sayokutholakala sicuyiwe. Umntwana lo obekafunda ugrade 8 ekusasa lethu secondary school bekufuze njengathana namhlanje uhloli inhlahlubo zakhe. Ukubulawa kwakhe kuchiya umndeni nomphakathi uthukiwe. Ndifikelele pha bekunzima kakhulu. Bekunzima ekhululwe besebekwe nempahla zakhe. Yo namanxeba asikwazi nokuthina siyazi mama siyenze njalo into ibuhlungu kakhulu. Lelo abasathukiwe ngendlela yokuthi abazi ukuthi bayithome kuphi nabathi bayihlathululela umuntu indaba yomntwana lo. Bathi ubujama bamthola ngakho sabahlubayeza. Ulikhona bekalele abhekele inyawo zakhe zibheke ngapha. Akhumuliwe ngapha ngezansi.
ekhathekile ngapha ngaphansi nala asazi nokuthi ngamagundwane or bebamkhatha bona abafana or kanjani asiyazi. Abantu abathwenyekileko bamashela ipolice station yendawo bayokuzwakalisa indlu zabo emapholiseni ngobulele sobuthuwelelako endaweni lem. Abantwana bathukile sonke singumphakathi ithukile kakhulu. I would like to call upon the community at large to ensure that we protect our kids. We ensure that at all material times we know where our kids are. Umndeni abasebenzi nabafundi besikolo lapha bekufunda khona uForce bazokuthotsha umkhumbulo. Sokusebenzisana nabo ukuthi umntwana ayokufihlwa ngesidima akukhunjulwe ngesidima into embikhulu eyenzeke lapha awuyifiseli nomuntu ongamthandiki ukuthi enziwe lento eyenziwe lo mntwana. Amapolisa athi ikhitshwe insetshenziswa ukuqinisekisa ukuthi abenzi besenzo simbi kangake bayatholakala. Kulindele ukuthi kubanjwe ikonzo yesikhumbuzo ivekezako kanti umfundi lo uzongcwatshwa ngemva kwalokho eMpumalanga Kapa. Ekhasini lethu leFacebook sibayo umbono wakho ngezehlakalo ezifana nalesi sokutholakala kwesidumbu somntazinyana oneminyaka eli-14 obudala sicwiwe. Nakumbono wakho yalandela. Izibuhlungu nokho and ayingibona ungathi ingaphela manje. Indakamizwa nokuthengiswa kwezitho zomzimba ngikho kwenza ukuthi abantu babulawe kangaka. Esingathi isigwebo sentambo sikabuya bakwethu kubuhlungu kakhulu njalo sithola abantwana bebulewe ukuze benze imfuno zabo. Abantu abasenabo ubuntu, abantu abasacabangi njengendlela yakudala. Uyazibuza ke singabantu siphila ukuthi ke ubuntu bayaphi unempeza wayaphi. Umthatha uthathe indima no utholakala ukuthi zibuyaphi kuhle. Uhulumende makathethe akhangele ezazigila mkhuba senze lento imasikizi ngolhlobo. Lento yokuthunjwa kwabantwana basebancane ngiyacabanga ukuthi kuzomela inqandwe kakhulu mhlawumbe abantu beyiqaphe izingane zabo ihlale iseduzane nabo ukuthi nje abantu manje sebangena indaba zokuthwala nani ingakho kucuywa abantu. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthweswa umlando wokuziphendulela kombono umbukeli. I-ANC eMpumalanga izikhalime ngamagama abukhali izenzo zokusahlelwa kwamakhansela. Amakhansela amabili wendawo asahlelwe ezehlakalweni ezihlukileko ePinar ngaphandle kwembombela. Isehlakalo samva nje ngesokudunyuzwa kwekhansela elinye ngepelaveke. Kuthiwa batsho lidunyuzwe madoda angazwako. Kanti amapholisa aqinisekise ukuthi akalima lo muntu esehlakalweni esi nokuthi iphenyo lirakela phambili. Amapholisa aphenya izehlakalo zokudumuza ezifaka amakhansela wePinar. Indlu yekhansela isahlelwe ngenkule ngepelaveke. Kanti lokhu kutsho ukuthi sele zimbili izehlakalo zokudunyuzwa kwemizi yamakhansela wendawo endaweni le. Imibiko engakaqinisekiswa ithi batsho izehlakalo lezi zihlotshaniswa nendaba zamagenge wamathenda. Lokumoshekile kumoshekile isivalo selgarage mafastero konke liphenyo lisachubeka singemaphoyisa sisachubeka neliphenyo lesicela nje kumphakathi nangabe khona lo yative lo information angeta emaphoyiseni noma ashayele ku crime stop number yethu 08610 noba sebenzise my SAPS app. Womabili amakhansela la ngewe ANC kanti ihlangano le izikhalime ngamagama abukhali izehlakalo lezi. The ANC in Mpumalanga condemns the attack of the two councillors in Mbombela local municipality, where we got a report that they were attacked in their homes, and we want to believe that these people that are doing this thing must be arrested. Hence, the matter have been reported to the police, and we are being assured that they are getting the necessary attention. Idorobha leMbombela nalo lizihlabile izehlakalo lezi. Umasipalata wendawo ubawe umphakathi ukuthi usebenzisane namapholisa ukusiza ukubopha ingila mkhubeze.
Abasebenzi bezempilo bangale umsebenzi esibhedlela eBarberton District Hospital eMpumalanga. Kuthiwa batsho inlelesi zithusela amanesi nabodokotela bebasemsebenzini ngomgqibelo. Kusolwa ukuthi isichema sabantu abangene ngendlovu yangena esibhedlela. Bebafuna abasebenzi bezempilo balisa konke abakwenzako batshaja abangani babo abathunyuzwe esipotini sendawo. Kani kuthunyelwe isichema sabogadi solo kwalokho ukuthi bagade isibhedlela sokulandela lesi sehlakalo. Kuphazamisekile ukusebenza, abasebenzi bezempilo bajamise konke ukusebenza. Bafuna kungezelelwe abogadi esibhedlela lesi. Kuthiwa batsho kufike isiqhema senilelesi esibhedlela ikumbeni yenkulu ezingeniswako, zifuna ukuthi amanesi alise bonke abantu batsheja abangani babo. Inilelesi ezikuthiwa batsho zichise ikumba le ngesikhathi banganikelwa lokho abakufunako. This is not a first incident, so now our members are calling for the MEC and also the HOD of the department to come and ensure that there is an upgrade of security measures in this particular hospital. Kuthiwa batsho kufika amadoda amabili la endaweni ethengisa utshwala, badumuza abantu abathathu ebebalapho kunye nomnikazi wendawo. Amadoda amathathu la abulewa mancebo okudunyuzwa, kanti ababili babo babhubhele esibhedlela ngemva kwamadina namhlanje. We had 3 people that were shot. 2 of them succumbed to their injuries and 1 sustained some injuries. So we have opened 2 counts of murder with 1 count of attempted murder. Nakusenjalo umnyango wezokuphepha komphakathi uthumela abogada abangezeleliweko esibhedlela lesi. It was agreed that there's going to be a deployment of armed response along with 4 additional guards to the security that are already at the hospital. That was done by last night already. Abasebenzi ababathusele ngokuraga nokuchagala nenge imfuno zabo zingaphendulwa. I-ofisi kaMengameli ithi nanyana kunomehluko ekwakheleni ilutsha amathuba omsebenzi ngehlelo le-Presidential Youth Employment Intervention Initiative. Kodwa imbalo zalabo abahlomulako azikafiki labazifuna khona. Lokhu ngokuya ngesekela likaNgqongqoshe nge-ofisi kaMengameli uNonceba Mhlawuli bekathula umbiko wehlelweli wekota yesine womnyaka wemali ka-2024-2025. Kwemihlelo likaMengameli lokwakhela abantu abatsha amathuba omsebenzi kwakhiwa amathuba ay-1.67 million. Ngokuya ngombiko wethulo elisekela likaNgqongqoshe nge-ofisini kaMengameli uNonceba Mhlawuli kwakhiwe amathuba ngaphezulu kwe-76,000 ukuthoma ngoTjhirhweni bekube nguNtaka nomnyaka. Nanyana kunjalo uMhlawuli uthi bafisa ukukhuphula isibalo sabahlomulako. They are not as great as we would have wanted them to be, but we are seeing that we are making a difference, and I think that's most important. The statistics actually did report that we do have a 0.2% decrease in the official unemployment rate in the country. Ukusebenzisana ne-National Youth Development Agency, umnyango wezefundo ephakemeko kunye ne-Youth Employment Service hlangana nezinye, ihlelweli likwazi ukusungula abosomabhizinisi abancane banikele abafundi abaqeda ukuthola iziqu ilwazi lomsebenzi bebanikela abosomabhizinisi abancane isizo lezemali namakhono ofundwa ukuthuthukisa amabhizinisi abo. On the economic growth front, Operation Vulindlela will unlock economic growth. But it's important that as the economy grows, young people benefit from the jobs that are created. And we have seen in the last 16 years that that actually hasn't been the case. Umhlawuli ukhombela ilutsha bona lizitlolise ku-sa-youth.mobi okubunzinzolwazi obungafuni idatha isebenza simahla ukufumana imininingwana ngehlelo likaMengameli lokwakha amathuba omsebenzi. Nasibuya entolo. Uphekelelwe ngesithunzi nangehlonipho emfaneleko kwaGostefina Sukazi. Osilukazi yesibeletha umnikazi wesichema sebholo iTS Galaxy uTim Sukazi. Sakwamukela mbukeli indabeni zesindebele nawuceda ukungena. Kani indabezi uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook.
Abaphathi bengichema zebholo, abadlali, abosopolitiki nezinye inkhulu zembusweni baphume ngobuningi bayokuchiriya umnikazi wesichema seTS Galaxy uTeam Sukazi. uSukazi ubhujelwe ngumma ombelethako ngeveke epheleleko ugogo Stefina Sukazi. Ugogo uthethwe kugula ebesele kunesikhatshana kumbambile. Abaningi babuke ugogo uSukazi ngokubabelethela uTeam Sukazi obe nomthelela omkhulu ebholweni eSouth Africa. Ugogo uSukazi ubulungwe emazindleni wemagazini eKwaGafontein. Hlangana nabanye bebalapho umphathi wesinye sengichema ezikulu zebholo eKaizer Chiefs uBobby Mtaung. Umbiki indaba weSABC kaMfat Masombuka usihlanganisele nakumbiko. Makhulukhulu abantu abaphumeleleko kuyokubeka ithambo lakwaSukazi emthombo muhle ebeyaziwa ngeleKwaGafontein KwaNdebele eMpumalanga. Ugogo Stefina Sukazi beletha umnikazi wesichema iTS Galaxy uTeam Sukazi. Unjalo nje ugogo bekamlandela omkhulu weTS Galaxy. Hlangana nabanye bebazokulilela bakwaSukazi, mnikazi weCasrick Stars uBucks Mthombeni noBobby Mtaung abachiriwe umlinganabo uSukazi. Thina sebenza nayo team ebholweni. Sizelana ukuthi uzomduduza nomndeni wakhe. So umsebenzi omuhle omkhulu wenza osebenzekile namhlanje. Size sonke simsupportile. Sithi umama lale kahle baduduzeke bakwaSukazi. Umakekere we-ANC uBathabile Dlamini uphumelele naye akhambisana nosomkhandlu wezemidlalo zobukhwari namasiko eMpumalanga uLeya Mabuza. Abantwana odadewabo kaMamsukazi kanye noTeam sithi ebalale ngenxeba akwehlanga lungehlanga. Sibonga umphakathi waseSouth Africa wonke ophumile ukuzomsekela namhlanje njengoba angumntwana munye kumamakhe. Inosijabulisa ukuthi uMamsukazi wazile ukuzalela indodana ebizwa ukuthi uTeam Sukazi eyiqwetha futhi akwazi uku-establisha i-team eku-PSL ATS Galaxy. Namhlanje sizichenya ngeTS Galaxy sitshaba saseMpumalanga. Umbanduli weTS Galaxy wephiko labatsha ababajamiseleli ku-MDC uBennett Parker nabanye abadlali bamlilele uSukazi. We are deeply saddened by the pass of Mamsukazi. We know that she played a big role in terms of inspiring our chairman, in terms of starting the team. It's a space of bonus ukuthi siyasupporta all the way. It's not only about isoka kithi. Uma uSukazi bekwe emazindleni wemagazini eKwaGafontein uchiye phasini indodana yakhe yinye kwaphela okutsho bona uTeam Sukazi beyithorwana ngakwabo. Abantu bebalapha bonke bakhulume nangokuqhakatheka kokusekelana kilobo ubujamo bobudisi. Endabeni zeSABC ngikuComfort Masombuka ngikubikela ngisemthombo muhle KwaNdebele eMpumalanga. Kezemali iranda liqinile nalinganiswa nezinye imali ezikulu. Banyana iyaraga ngamalungiselelo okuvikela ibhigiri yaboma ye-AFCON eMorocco ngovela bahlinze. Ibanyana iyokubambana neZambia emdlalweni wokugcina wesikhozi e-Atteridgeville kusasa. Umbanduli uDesiree Ellis uthemba bona isichema sakhe sokudlala ngcono kuneveke epheleleko. Ibanyana ithoma ijimalo lamazwe amathathu ngokubetha iBotswana 3-2 kanti khathesi iyokubambana neZambia eLucas Morepe Stadium kusasa. iZambia ngomgqibelo idlala neBotswana ngokulingana nga-1-1. Ehelweni liphasi iZambia isebujameni bama-68 ukuthi ibanyana ibe ngaphezudlwana ngama-54. The Zambia brings something different. With their front three, that's really quick and probably Grace just behind them, so they bring something different. Abadlali abanelimuke kade balimele bebanyana babuyile ngaphambi kokuthoma kwe-AFCON inyanga ezako. Umbanduli Ellis wethula abadlali abatsha afuna ukubahlanganisa nalaba ekade bakhona. Ibanyana ayokukhwela izehlelo kuZambia. Isiqhema seZambia sathumba imidlalo yokuhlungela ama-Olimpiki wango-2020 Tokyo neyomnyaka opheleleke eParis.
babethwa iBanyana ngegondelo linye elizini kuma-semifinal we-AFCON ku-2022 ephaliswaneni elathunjwa iBanyana. And this is not a country that will only come relaxed, also come with players with a lot of speed and a new coach that is tactically good as well. Umdlalo wakusasa uthome ngo-3 ntambama eLucas Morope Stadium e-Atteridgeville yokurhatshwa bunqopha ku-SABC 2. Abanye abadlali ababanduli nabaphathi bengichema ze-PSL bathi nanyana isizini ye-PSL ka-2024-2025 iphelile nje bazokwenza isiqiniseko sokuthi babuya ngamandla kusizini ezako. Umbikindaba we-SABC uComfort Masombuka uthe nakasemngcwabeni kaGogosukazi eKwaGafontein wasala seba isikhatshana waxoxa nomphathi we-Kaizer Chiefs uBobby Mtaung nabadlali. Obe nakuphela isizini ingchema ziyakhamba zokuthatha amandla amatsha zifuna ukwenza ngconyana ngesizini ezako. Umphathi weKaizer Chiefs uBobby Mtaung uthi khathesi nakuzindonga abazokubethana ngazo ngesizini ezako basazifihle emsuqweni. Nophaka we-TS Galaxy naye uthi kuyeza okukhulu. Sisalungisela nje for pre-season ama-announcements uzowayenza very soon. Team mayebuya ngoJune and towards end of June ukuthi sihamba kuphi sekuphi kwamba bobani kungena bobani. Going into the next season, expectations will be higher. So all we can promise to the supporters is that we'll give our best, replicate what we've done in the past. Abadlali nabo bathembisa abalandeli ithabo lodwa ngesizini ezako ka-2025-2026. Abalandeli ngabatshela nje ukuthi basazojabula. Angifuni ukubathembisa okuningi kodwa njengakusho manje ukuthi basazojabula nje ngesizini ezako. I think we should get to the finals ukuthi sikhona ukuthi sithathe nathi. We also need a trophy MTN as well. Kwanje sikhathi sokubana siyokuhlola ngekwekwezini akwande. Sithokoze Mahlangu siboleka indambo nje esidosa ngazo phambili. Zifaka isehlakalo somnyaka ka1976 somchakalo wabafundi. Sizokuqala nokuthi kwanga uyabuya umukhwa lapha esifundeni seMpumalanga ukubulawa kwamakhansela. Sokukhulumisana nomcozululi wepolitiki uDr Ntando Sindani mayelana nokuthi ikhothe ephakemeko lapha esifundeni seTjingalanga Kapa ithi akukhambisani nomthetho sisekelo ukunyulela kwebizo lika Dr uJohn Hlophe ekomishaneni ehlunga amajaji. Nungekosi lekosini alibuyele emva. Sithokoze. KuNkwezulu abathokoza konga bangithi kwanje asethule ubujamo bezulu.
Babukeli nasikaphika nazo lingaphumanela kusasa ngesimbi yekhomba ziyeza zesizulu bese kusasa zikhona zeSwati ngo 5:30 ukhubongile.